tuni ni sim som legup lajing kumsang ni la som ni legup ni kho injong Thadou thusoh akunin vanoi thusoh dang ho Thadou pawa ngai la ana anei kitaw hite thusoh ni sima ba si lowum Vande Mataram ki sa tengle itidin dingham EP Boldingham ti Congress Party in hepoi TZA BJP Party in tunin infala Congress Bhavan Maya adingun Vande Mataram asabin ahi Danjing ka chun Hasbullah ten Lebanon gama ke swer su ke in gam gibul Israel security join as pai ho ka mubin IDF thumchure sa in akitong khabin phobala andinga IDF in Hasbullah terror headquarter kha attack bol de tiule amail as civilian tamta koi ziun ablu nompo bin phatlem chang avet phodano hi ti thu akizai Rutanpur District Administration vet suina noya itti veichan independent day district level kin gonchu please grang pilibong mun nazan hi chun chamta in ani ki mangdo ata nahi kin gon ki ban achun chief guest sinala deputy commissioner Krishna Kumar IS in national flag hosting a ballin Rashtriya Salu ki bolli district adya to sim masa pending in social welfare forest health MSRLM le agriculture department na Tablik sojong Mars pass perina ki vet sa in ahi hinla kinigon ki ban national school sa pang simlai som ngawal hospital la ki polunin medical treatment ki boltan ahi nidan thuma kon lisan ni sa thu zo ta lo chule hydration aso do ji akon simlai som ngawal hospitalize ki boltai alang to gelin hat in ekinoto in ekitongkha mi khat chuki le hoile wa hu mini jim se advance hospital mana ki polut ahi Home Minister Govindas Konthojan Speaker Thokchong Saya Batra Singh le MLA Khomod Cham Joki Sanjong tunin infal dal hatai ma ho kalson nahi hoilang hiza ipidinga chi hamti chu adi che ki hedo zo nai pun hi nichan chu hi tun la ai thu su ngai zo montana Thadou thu su ngai zo sen bon cha vin mangpha